Poštovani gledaoci, pozdravljamo vas iz studija televizije Travnik na početku još jednog izdanja Dnevnika. U kantonalnom sudu u Sarajevu danas je odlučeno da se suđenje maloljetnom Nerminu Sikiriću, optuženom za svirepo ubistvo srednjoškolca Denisa Mrnjavca u Sarajevu, sudi odvojeno od suđenja njegovim pomagačima u ovom krivičnom dijelu, Ademiru Lejloviću i Berinu Taliću, koji su punoljetni. Sikiriću će se suditi u općinskom sudu, a Leletoviću i Taliću u kantonalnom sudu u Sarajevu. U kantonalnom sudu će se voditi i proces protiv Amire Milić, koju tužilaštvo tereti za prikrivanje ovog ubistva. Denis Mrnjavac je ubijen 5. februara ove godine u tramvaju u Sarajevu. Ubistvo je izazvalo strah i tenzije u javnosti. Nakon toga zatražene su ostavke premijera kantonalne vlade u Sarajevu Samira Silajđića i gradonačelnice Semihe Borovac. Bosna i Hercegovina će 16. juna potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom u Luksemburgu, potvrdila je danas zvaničnica austrijske diplomatije Ursula Plasnik. Napori Bosne i Hercegovine uloženi u ekonomske i političke reforme sada donose svoje plodove i daju nam mogućnost da kompletiramo mrežu sporazuma između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Istaknula je Plasnik u saopćenju, prenosi agencija AFP. Ona je dobila zeleno svjetlo austrijske vlade na redovnoj sedmičnoj sjednici Vijeća ministara da u ime Austrije potpiše ovaj sporazum o približavanju između 27 članica i Bosne i Hercegovine na svečanosti koja će se održati na margini skupa ministara vanjskih poslova Evropske unije 16. juna u Luksemburgu. Juče je u organizaciji Austrijske ambasade Sarajeva i Memorijalnog muzeja rodne kuće Ive Andrića održana proslava povodom 200-godišnjice jubileja otvaranja prvog austrijskog konzulata u Travniku. Na samom početku svečanosti obilježavanja 200 godina austrijskog konzulata u Bosni i Hercegovini posjetitelji su pogledali fragment dramskog teksta travničkog književnika Rusmira Agačevića pod nazivom Ilhamija, koji je napisan na osnovu stvarnog događaja. Jedan od inicijatora obilježavanja 2 vijeka Austrijanaca u Travniku jeste ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini dr. Werner Amhofer, koji sa oduševljenjem priča o fascinantnoj Andrićevoj travničkoj hronici, ali i zadovoljan je današnjim odnosom Austrije i naše zemlje. Dieser 200-jährigen Präsenz des österreichischen Konsuls in ihrer Stadt gedenken zu können. Nama kao ambasadi je veliko zadovoljstvo i velika čast što danas u vašem gradu možemo proslaviti jubilej 200 godina od dolaska prvog austrijskog konzula u Travnik. Mit einer Acht am Ende feiert. Eines, das man wenigstens in Bosnien hervorheben sollte. Postoje mnogi jubileji koje država Austrija slavi, a koji imaju u svom datumu cifru 8. I jedan od njih treba možda posebno spomenuti. Österreich gedenkt unter anderem der Gründung der Republik 1918 am Ende des Ersten Weltkrieges. Tako Austrija slavi 1918. godine osnivanje prve republike nakon završetka Prvog svjetskog rata. Dem Anschluss an das Nazi-Deutschland 1938, also ein weniger interessanter oder weniger ein komplexer und schwieriger Gedenktag. Jedan teži jubilej, jedan teži dan je bilo pripajanje Austrije nacističkoj Njemačkoj 1938. godine. Und verschiedene andere Jubiläen des 20. Jahrhunderts. Postoje i drugi jubileji u 20. stoljeću. U okviru proslave travnički književnik Muharem Bazdulj održao je predavanje na temu Ivo Andrić i austrijska diplomatija, književnost i život. Njegovo predavanje prožimalo je Andrića kroz njegovo vrijeme provedeno u Austro-Ugarskoj. Praveći rekapitulaciju Andrićevih dijela i njegovih likova kroz nekoliko knjiga i odnosa Austro-Ugarske, Bazdulj je ustvrdio sljedeće. Prije 200 godina, u prvoj deceniji 19. vijeka, Bosna je za Evropljane bila, usprkos činjenici da se geografski nalazi na istom kontinentu, riječima danula kiša nepoznata i tajanstvena kao skrivena strana mjeseca. Otvaranje austrijskog konzulata u Travniku prije 200 godina, događaj koji ovdje obilježavamo, predstavljao je jedan od prvih koraka u zapadnjačkom upoznavanju te egzotične zemlje u srcu Europe. Čitajući Andrića, vidimo da se neke stvari u ta 2 stoljeća i nisu previše promijenile. A opet, von Mitterer, von Paulić i Atanacković, daleki prethodnici današnjeg austrijskog izaslanika u Bosni i Hercegovini, njegove ekscelencije Wernera Amhofera, bili bi vjerojatno prijatno iznenađene da vide kako njihov nasljednik danas ne iscrtava obrse bosanskih tvrđava, niti šalje pisma o Travniku kao robijašnici, nego organizira kulturne manifestacije u čast godišnjice austrijske diplomacije i u čast bosanskog pisca koji je njihove karijere iz krajnutih arhiva uveo u svjetsku književnost.
Svoje predavanje Ivan Lovrenović, historičar i publicista, nazvao je lice i glasovi u konzulskom travniku Ive Andrića. Prema njegovim riječima, naša književnost, pod kojom misli na sveukupnu književnost sa ovih prostora, nema takav tekst. Radi se, kako dalje napominje Lovrenović, o potpuno jedinstvenoj i zasebnoj knjizi. Ja sam Travničku hroniku pročitao tokom prošle godine, pa ne znam tačan broj, ali ja mislim najmanje 14. 15. put u životu. I svaki put kada je ponovo čitam, doživljavam istu fascinaciju. Naime, svaki put se, čitajući taj tekst, susrećem sa nečim već jako bliskim, prisnim, dragim, poznatim i istovremeno nečim što mi je potpuno novo. Tako je bilo i ovaj put, ovaj zadnji put, ili kažu treba reći posljednji, a ne zadnji put, što sam čitao Travničku hroniku i doista otkrivajući kako se taj tekst ponaša kao nešto posve živo, kao nešto što doista ima sposobnost da vas svaki put iznova iznenadi potpuno drugčijim doživljajem, potpuno drugčijim dojmom, drugim nekim perspektivama o kojima nikad prije niste slutili čitajući ga. Društvo filatelista i kolekcionara Travnik obilježava različite događaje i ličnosti. Ovaj put predstavilo je specijalnu kovertu 200 godina austrijskog konzulata u Travniku, o čemu filatelista Mihajlo Sokanović kaže. A ovakav jubilej je sigurno od posebnog značaja za Travnik, pa ga je vrijedilo i na ovakav način obilježiti, odnosno izdavanjem prigodne filatelističke koverte i prigodnog poštanskog žiga tim povodom. Koverat je inače uobičajenog dizajna za izdanja travničkih filatelista. Na lijevoj strani se nalazi kopija jednog izvještaja von Mittera upućenog januara 1809. godine iz Travnika sa tekstom 200 godina od osnivanja austrijskog konzulata u Travniku sa odgovarajućim datumima, napisanog na našem i na njemačkom jeziku. Ta kopija je data u maslinasto-zelenoj boji i prigodni tekst također. Bosna i Hercegovina i Austrija njeguju dobrosusjedske odnose u svim segmentima. Pored kulturnih i ostalih sfera djelovanja, Austrija i njene investicije prisutne su u Bosni i Hercegovini, prisutne su i u Travniku i njegovoj okolini. Direktori kantonalnih zavoda za zapošljavanje sastali su se jučer u Sarajevu kako bi razmotrili načine isplate zaostalih boračkih naknada za vrijeme nezaposlenosti. Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona u okviru redovnih aktivnosti prati aktuelna zbivanja u segmentu zapošljavanja. Situacija se mijenja, a o trenutnim prilikama više kazao direktor kantonalne službe za zapošljavanje Josip Tolo. U odnosu na početak ove godine, znači, broj nezaposlenih se na našoj evidenciji kroz reregistraciju smanjio za 2922. Mi smo u toku reregistracije prisali preko 5000 ljudi po raznim osnovama, od rada na crno, što smo dobivali inspekcije, od onoga da se penzionisali, od toga da posjede obrt i tako dalje. Mislim da ova reregistracija će dati dobar doprinos, znači smanjenju broja nezaposlenosti. Mi smo brisali preko 5000, jer je došlo još 2000 nešto ljudi na evidenciju, tako da je ukupno znači 2922 manje u odnosu na sad stanje 16. Mi svaki tjedan vršimo, znači, ponovno snimanje i tako pratimo ovu stanje. Kako bi se razmotrio način isplate zaostalih boračkih naknada za vrijeme nezaposlenosti, jučer je u Sarajevu održan sastanak kojem je prisustvovao i gospodin Tolo. Sastanak održan u Sarajevu na inicijativu, znači, federalnog premijera, mi smo imali sastanak, međutim konstatovano ono što je i konstatovano prije, znači, novaca koji smo mi imali smo praktično sve postrugali i isplatili prve dvije tranše. Dalje novaca nemamo mi, čim dobijemo mi ćemo isplatiti. Mi smo obračunali za 3. i za 4. mjesec. Sve ti spiskovi i sve to čeka u bankama, samo da dobijemo novac i da izvršimo
isplate. Mi smo znači povukli sredstva i za čitavu godinu i još mimo toga da bi ostvarili ovo što smo do sada napravili, tako da je za prva 3 mjeseca moja služba u gubitku preko 3 milijuna nešto. Nakon sastanka izvjesno je dakle da je situacija jednako teška u svim kantonima jer nema dovoljno novca, pa je jedini zaključak da će zavodi pratiti situaciju onoliko koliko budu u mogućnosti pomoći isplatu. Narednih dana na području Srednjobosanskog kantona očekuje se poskupljenje vozne karte u autobusnom saobraćaju. To je rezultat stalnog rasta cijena goriva, ali i ostalih repromaterijala. Prijevoz putnika će poskupjeti najvjerovatnije za 12%. Prijevoznici u autobuskom saobraćaju okupljeni u Udruženju javnog prijevoza putnika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine jučer su sa sjednice održane u Goraždu preporučili svojim članicama da preispitaju troškove zbog povećanja cijena goriva te da idu na poskupljenje prijevoza. Također, sa ovog sastanka preporučeno je da se ide na što manje poskupljenje kako bi se zaštitio standard korisnika. Podsjećamo, posljednje poskupljenje prijevoza bilo je u novembru prošle godine. Od tada do danas eurodizel je poskupio za oko 40 pfeninga po litru. O zaključcima sa sastanka u Goraždu Ale Hodžić, predsjednik kantonalnog udruženja u linijskom prijevozu putnika, kaže. Mi smo jučer imali sastanak u Goraždu, Privredna komora organizovala sastanak Federacije Bosne i Hercegovine, Gospodarska komora, udruženje gospodarska, i imali smo sastanak sa sindikatom, grupa isto iz Sarajeva i tako, razmatrali ovo poskupljenje cijena i tako. I donijeli smo mi odluku o poskupljenju minimalno 12%, jer uzimajući u obzir i građane koji su u situaciji, mi prevoznici, da ne možemo više izmaći, i tako smo donijeli na 12% da bi išli na poskupljenje sada. Gorivo ide i dalje trenutno, pa onda ne znamo dalje šta će biti. Nije samo poskupljenje nafte uzrokom teškog položaja prijevoznika. Naime, posebno na našem kantonu izrazit je problem divljih prijevoznika. Pa mi što se tiče poskupljenja goriva možda ne bi ga sada trebali donijeti poskupljenje, a naročito mi u Srednjobosanskom kantonu u Travniku, zato što u nas najviše izraženo i najgori je kanton sada rada na crno. Jer da rade institucije koje su dobro plaćene, mi možda ne bi to trebali donijeti. Jer ja sam baš skoro davao sam spisak inspekciji i odmah davao sam našim organima spisak sa 20 i nekoliko tablica, sam koji rade na Han-Biljanskoj domu. I oni svaki dan koji uzimaju meni bi dobili 1000 maraka na Han-Biljanskoj domu. Pa imam kombije koje sam upućivao na inspekcije, na sve ovdje oko 20 kombija koji rade, vite, strane i sve sa pečetima, niko ne preduzima nikakav posao. Možda građani dolaze u zada mi ne uzimamo to što je radi nas toliko, nego građani sjedaju sa njima, voze se, ne plaćaju PDV, to je sada, izgleda, sa ovim se stvara sada socijalni mir, nešto da se pusti da radi šta hoće. Ovom prilikom treba reći da stalno poskupljenje nafte neće utjecati samo na povećanje cijena u javnom prijevozu. Realno je očekivati da će vrlo brzo poskupjeti i ostale usluge i, što je još žalosnije, osnovne životne namirnice. U nastavku slijedi nekoliko stranačkih saopćenja. Jasno nam je, gospodine Radiću, da na ovaj način pokušavate održati svoju poziciju predsjednika ovog čestitog udruženja, ali nam nije jasno koji cilj imate kada potpuno netačno informirate javnost i svoje članstvo o djelovanju našeg ministra u vladi Srednjobosanskog kantona. Naime, istina je da veliki broj invalida HVO-a nije uspio dobiti drugostepeno rješenje koje je osnovni uvjet za umirovljene u Republici Hrvatskoj. Posljednja odluka na vladi Srednjobosanskog kantona je donešena upravo iz tog razloga, isto kao i u svim ostalim kantonima, a odnosi se isključivo za one koji nemaju rješenja prvog i drugog stepena u cilju rješavanja njihovog konačnog statusa, sve u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama ove države za koju su glasali svi hrvatski zastupnici u federalnom parlamentu. Vi, gospodine Radiću, tvrdite da ovakvu odluku nije trebalo donijeti i da je ona protuhrvatska. Pa, gospodine Radiću, vi okupite ovih 365 ljudi koji nisu dobili drugostepeno rješenje i recite im da ste vi veliki Hrvat koji se bori za njihova prava.
Također vas upozoravamo da ne obmanjujete javnost stvaranjem nekakvog negativnog nacionalnog naboja, plašeći ljude revizijama. Što se tiče našeg rada u vladi, očigledno je da on smeta mnogima, pa na ovaj način pokušavate stvoriti negativnu sliku o našem uspjehu. Vama i vašim instruktorima poručujemo da smo spremni za javno sučeljavanje, ali istovremeno izražavamo svoje žaljenje da jednu tako ugroženu populaciju vodi čovjek koji joj ne misli dobro, pa bi bilo moralno i ljudski da podnesete ostavku. Kantonalni odbor HSS NHI. Zastupnici HDZ-a 1990 u Skupštini Srednjobosanskog kantona pokreću aktivnost izmjene zakona o vladi Srednjobosanskog kantona, te u upućenom saopćenju osuđuju ponašanje ministara u vladi Srednjobosanskog kantona Ante Lozančića i Zorana Lukovića, koji, kako kažu, ili ne znaju koga i čije interese trebaju predstavljati ili su ucijenjeni foteljama od strane onih koji su im pomogli da tu sjede. Poslušajmo opširnije saopćenje za javnost. Kantonalni odbor HDZ-a 1990 Srednjobosanskog kantona, nakon što je na predlog kantonalne uprave za pitanje boraca i invalida, vlada kantona Srednjobosanskog kantona, nažalost uz saglasnost ministara Ante Lozančića i Zorana Lukovića, dala saglasnost za potpisivanje ugovora sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja korisnika, izražava zabrinutost stanjem u kojem se nalaze branioci i invalidi Srednjobosanskog kantona. Zapravo, problem nastaje iz činjenice da je Srednjobosanski kanton jedini koji ima upravu kojom potpuno upravljaju Bošnjaci, dok svi drugi kantoni za ta pitanja imaju zasebno ministarstvo. U tom smislu će zastupnici HDZ-a 1990 u Skupštini Srednjobosanskog kantona pokrenuti parlamentarnu proceduru izmjene zakona o vladi kantona s ciljem da se formira zasebno ministarstvo koje zbog osjetljive problematike mora biti ustrojeno po paritetnom principu da bi se hrvatski branioci doveli u ravnopravan položaj sa ostalim korisnicima budžeta, što je bio zahtjev naše stranke za konstituiranje vlade nakon općih izbora 2006. godine. Isto tako, kantonalni odbor HDZ-a 1990 snažno osuđuje ponašanje ministara u vladi kantona Ante Lozančića i Zorana Lukovića, koji ili ne znaju koga i čije interese trebaju predstavljati ili su ucijenjeni foteljama od strane onih koji su im pomogli da tu sjede, kaže se u saopćenju za javnost kantonalnog odbora HDZ-a 1990. I direktno prozvani ministar u vladi Srednjobosanskog kantona Anto Lozančić također se oglasio saopćenjem za javnost. Kako kaže, budući da su se na mene kao osobu i kao ministra u vladi Srednjobosanskog kantona u posljednje vrijeme okomili različiti pojedinci, ja ovim putem želim demantovati sve njihove navode i laži. Moje čvrsto opredjeljenje da svoj posao radim u skladu sa Ustavom i zakonom na dobrobit ovog kantona i svih naroda, grupa i pojedinaca koji u njoj žive, te stoga ne prihvaćam ucjene i prijetnje po bilo koju cijenu, pogotovo ako takve kriminalne radnje dolaze od ljudi sumnjivih ljudskih, moralnih i svakih drugih kvaliteta, kaže se na kraju demantija ministra u vladi Srednjobosanskog kantona profesora Ante Lozančića. Nastavljamo dalje. Osnovna škola Ethem Mulabdić Opara, općina Novi Travnik, danas je proslavila svoj 62. rođendan. Na ovaj veliki jubilej za učenike i uposlenike ove kulturno-obrazovne ustanove, škola je na poklon dobila novu dvoranu za održavanje kulturnih manifestacija. Već 6 decenija osnovna škola Ethem Mulabdić u mjesnoj zajednici Opara, nadomak Novog Travnika, centar je svih kulturno-obrazovnih događaja ovog kraja. A danas je 21. maja na svoj 62. jubilej dobila je novu dvoranu prilagođenu za održavanje kulturnih manifestacija. Prigodnim programom za ovaj svečani dan, učenici ove škole u novoj dvorani počastili su sve prisutne, među kojima su se našli i najviši obrazovni, kulturni i politički subjekti općine Novi Travnik. Direktor osnovne škole Ethem Mulabdić, gospodin Nasko Bajramović, rekao je da je ovo veliki dan za školu, prije svega zahvalivši se učenicima koji su svojim radom i nastojanjima zaslužili ovaj kulturno-edukacioni centar. Danas smo proslavili 62. rođendan našoj školi. Vrlo smo sretni zbog toga što smo uspjeli da realiziramo naše planove, da osposobimo kulturno-zabavni centar
Veliko hvala vladi Srednjobosanskog kantona, općini Novi Travnik, učenicima ove škole koji trenutno rade u kantonalnoj administraciji, a posebno hvala našem učeniku naše škole, gospodinu Lendo Refiku, koji je doprinio velikome da to dobijemo. Bez sumnje da će ova kulturno-obrazovna ustanova i u budućnosti služiti svoju svrsi u najboljem svjetlu. Ostaje još da uposlenicima i učenicima ove škole čestitamo 62. rođendan i zaželimo još bolje rezultate kojima će zaslužiti još bolje uslove za svoje obrazovanje i rad. Slijedi nekoliko informacija iz sporta. Od 22. do 25. maja u Zagrebu održava se međunarodni nogometni turnir pod nazivom Nogometno-likovni spektakl, na kojem će pored domaćih ekipa iz Hrvatske nastupiti još ekipe iz Slovenije, Austrije i Bosne i Hercegovine, čije će boje braniti ekipa travničke Bubamare. Svojim kvalitetnim igrama, ali i rezultatima, članovi Bubamare skrenuli su na sebe pažnju, te su pozvani na međunarodni turnir u Zagrebu, na kojem će nastupiti veoma kvalitetne ekipe. Pored domaćina iz Hrvatske, tu su i predstavnici iz Slovenije te Austrije i Bosne i Hercegovine, koju će predstavljati ekipa Bubamare. U učešću na ovom turniru, ali i samom pozivu, trener Adnan Hodžić dodaje. Mi smo privilegovani što učestvujemo na takvom jednom događaju. Znači, od naših sportskih prijatelja iz grada Zagreba smo dobili poziv i bit će nam zadovoljstvo biti prisutni na jednoj takvoj manifestaciji. Učestvuju klubovi iz Hrvatske nogometne lige, Hajduk Zagreb, Cibaljan, Varteks, Hrvatski Dragovoljac, Inter Zaprešić, domaćin Ponikve, nogometni klub Maribor iz Slovenije i predstavnik iz Bosne i Hercegovine Bubamara. Za poziv i učešće na ovom turniru, koji će trajati 3 dana, najzaslužniji su dječaci Bubamare, ističe trener Adnan Hodžić, te dodaje. Oni su zaista svojim igrama u proteklom periodu skrenuli pažnju na sebe, tako da ljudi iz Zagreba, iz Hrvatskog nogometnog saveza su uputili poziv Bubamari da učestvuju na tom turniru. Prenijet ću njihove utiske sa prošlogodišnjeg turnira u Travniku. Oni su veoma zadovoljni prijemom, kvalitetom turnira i samom organizacijom, tako da smo mi produbili saradnju sa njima. Konkretno i ove godine na našem turniru će učestvovati ekipa iz Zagreba, tako da ćemo tu saradnju učvrstiti u narednom periodu. Put Zagreba kreće se sutra u ranim jutarnjim satima, a na put će pored 3 trenera Bubamare krenuti i 16 dječaka budućih nada nogometa u Travniku, uz doktora Hubijara, koji obećavaju da će na dostojan način predstaviti kako naš grad, tako i državu Bosnu i Hercegovinu. Na redovnoj pres konferenciji nogometnog kluba Travnik nakon pobjede nad Željezničarom i bijega sa dna tabele, raspoloženja, ali i optimizma kada je u pitanju opstanak u društvu najboljih, 2 kola prije kraja ne nedostaje. U pretposljednjem 29. kolu Travničani gostuju u Trebinju. U pozitivnom raspoloženju šef stručnog štaba nogometnog kluba Travnik Nedžad Selimović na samom početku preskonferencije osvrnuo se na prošlo kolo i susret sa Željezničarom, gdje je dodao kako su najvažnije osvojena 3 boda, ali i kako ga je u pozitivnom smislu iznenadila podmlađena ekipa Željezničara. Stići utakmicu sa Željezničarom, nama su u toj utakmici bila najvažnija 3 boda. Mislim da je Željezničar došao s jednom podmlađenom ekipom koja je mene iznenadila pozitivno. Mi smo tu utakmicu u petak imali 3 rodita igrača, znači bili su malo povrijeđeni, ali su stisnuli snage i zube da igraju tu utakmicu Varpa, znači Pranković i Ribić. I još je veća ta težina što smo dobili tu utakmicu. Šef struke Travničana Nedžad Selimović je napomenuo kako će meč lopta kada je u pitanju opstanak u društvu najboljih upravo biti u posljednjem 30. kolu, kada na Piroti gostuju nogometaši iz Zrinskog. Predsjednik kluba Džavad Bećiragić dotakao se unazad nekoliko kola te dotakao kako je tada bilo veoma teško raditi, jer je vršen veoma veliki pritisak na ovaj klub, ali i dobrim rezultatima u posljednjih nekoliko kola i taj pritisak je nestao. Znači, na ovaj način mi smo došli u situaciju da rasterećeno ova 2 kola, ova predstojeća 2 kola riješimo na najbolji način i da faktički mi smo već počeli razgovore oko pripreme za sljedeće prvenstvo, znači oko
sastavljanja ekipe koja bi bila dosta kvalitetnija i bolja nego sadašnja, na način da i neke druge pripreme radi na tom planu. Znači, u junu mjesecu i kreću radovi na stadionu Pirota, stvari na sportsko-rekreacionom centru na Piroti i ujedno i radovi na izgradnji istočnih tribina i završetak projekta sjevernih tribina. Tako da, faktički, mi sa završetkom ovog prvenstva odmah startamo za pripreme za sljedeće prvenstvo, znači da se dobije i licence za igranje utakmica na Piroti i da se faktički stvara ekipa koja je bila puno kvalitetnija i bolja. U pretposljednjem 29. kolu Travničani će na gostovanju u Trebinju igrati znatno oslabljeni neigranjem povrijeđenih Ribića, Varupi i Šiljka, te Hrustanovića koji odrađuje u ovom kolu žute kartone, dok su golman Nurković, Igor Zeko i Aldin Hodžić na pripremama sa mladom reprezentacijom Bosne i Hercegovine. No i pored svih problema oko sastavljanja ekipe, šef stručnog štaba Nedžad Selimović najavljuje otvorenu igru u gostima i borbu za nove bodove. Na 9. memorialnom turniru Rašid Buća, koji je održan proteklog vikenda u Ilijašu, članovi karate kluba Travnik među 600 takmičara iz 30 klubova Bosne i Hercegovine osvojili su ukupno 24 medalje, od toga 5 zlatnih, 9 srebrnih i 10 bronzanih. Na ovom turniru zlatne medalje osvojili su Alma Gapa, Azra Babanović, Amila Adilović, Amina Sejdić i Benjamin Mahalbašić. U ukupnom poredku po broju osvojenih medalja Karate klub Travnik zauzeo je prvo mjesto, a ujedno je bio i najmasovniji klub na ovom turniru. Već sljedećeg vikenda Karate klub Travnik uzet će učešće na međunarodnom turniru Sarajevo Open 2008, gdje će nastupiti 8 najboljih takmičarki u katama. Ovo je, cijenjeni gledaoci, bila posljednja informacija koju smo vam plasirali u večerašnjem izdanju Dnevnika televizije Travnik. Hvala što ste bili sa nama i ugodna vam noć.